Giabla al alcalde Maria Isabel Climoco Salazar kay tadehaya Elena hierarchy del Philippine National Police para investiga con el alegasyon kay ta implika con cuantos magapulis asignaw na mando polisiya lokal na smuggling. Asugun con el alcalde durante el de este regular press conference na City Hall, el alto oficiales del PNP asigun el debe mira con este asunto. Como ya habla yo de la semana pasada, we leave it to the PNP hierarchy to conduct the necessary investigation so that they will be able to determine the actions or culpabilities of this personnel involved in smuggling. What we would like to stress, the local government unit of Zamboanga, who has given more than 519 million pesos in support of the police, does not tolerate any illegal activities by any personnel from the local government, more so the police force. Giabla pa el alcalde debe ta sigi todo con el cosa ta habla na ley, pero si Chene según mag-alegasyon kontra con un persona, necesita según dale con este el de su derecho para obtener con el se llama due process of law. En esta manera puede este tal persona defender su cuerpo na propio lugar. With regards to that. But with regards to the issue of smuggling, we allow the process, due process, be given those that have been listed, no? And we believe in the democratic process. Cita acordada rebenta el noticia del pasado semana donde mismo el secretario del Departamento de Agricultura Manny Piñol, él nombra con 2 polis asignaw na mando policía local, incluido si Police Superintendent Ariel Huesca, como mag-appoint man según del Police General envuelto na smuggling. Mediante con este recogniza siempre el alcalde con el mag-acomplecimiento de este oficial police. Ya mira man kita esfuerzo kay asisisti sila kanaton in terms of la seguridad kaya dale. So I can only speak with regards to that. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.